alok so paling atas. Nah, tuh buta dua itu dia sudah pamangga. Kong, bukan. Tuh buta satu bilang begini. Buta, itu feeling gua di situ. Di situ. Oh, dia feeling kan? Feeling tuh buta. Nah, tuh buta dua bilang begini. Oh iyo, itu toh, itu. Dia pegang. Dia bilang begini. Siapa lame ini? Aduh, kasihan, tak salah pegang dia itu. Kok Wowo bilang begini? Ini mungan. Dan ada Wowo sering mati bilang. Bilang begini. Bunga ini. Bunga mangga. Tuh buta bilang begini. Mana tuh butul? Buta satu bilang begini. Sudah itu feeling sekali tuh mangga cabut tuh. Tuh buta bilang begini, buta dua bilang begini. Nah, feeling ini tercabut. Karena sama-sama buta dia cabut. Dia cabut. Alok bilang begini. Aduh. Vigilen. Wow, kok sebilang? Wow, nak buta. Iya, Wow, so bilang toh. Maaf, dorang nggak percaya. Bagaimana mau bilang begini? Munga. Mangga ini mangga, bukan munga. Lola. Buta pekira, Wowo udah bilang sebetul itu, sebetul tuh feeling, begitu tuh. Iyo, aduh, ini hilang Wowo. Wowo punya itu. Hilang.